Ay ma'am, iginungsiruwa ngang ain si angkaji purai kanagumba kharanadi asuklai basi bona adu asuklai ragasu aini yengbada survey tawbada angang ji 60 70 di ga hena khumdi laidi laiba adubu khumma ngamde karigino haiba reason du dei khangtre adu madu khangda na khumda bane nei lawne adu siga chamana baji masi SSC GD 2021 23 da jo hangi modern ka dikene 24 da jo hangi adu MTS da jo hangi sigi paikhas question ji adu yam laina khumma ngamdo second khre da jo loisan jaba angkas so sigi modern da angka ahum type ahum ai khot ke ko angang ji aduga masai gi na khoi da knowledge leibra abdu yeng je ko ate ya chupa atopa ma jot ke hamba de si hawrasi what is the value of point 0.3 whole square plus 0.1 whole square cube sigi value je kaya no na hang si chumaina hang batar gati no atopa method khang de ai gi method di na khoi da hot line ba gi da mak ta wari ni chumai i re 0.3 square plus 0.1 cube si sumaina sado piro mai magi kumai sado ni haiba tanda koina 0.3 haiba si 10 na divide to boda dum ma tarab ne 10 by 3 sigi square mu kabiro second plus leisure adu ta di 0.1 haiba si siju 100 ne siju cube si le yam koina hola mi ko adu noi na sana khangba mi de kan sumaina thammo aham adu ta re di square haiba si 2 gi suni 3 gi suni 10 gi suni adu ita di kumai tahu ni 3 into 3 ko 10 to 10 into 10 si sado lo plus si cube si ju 1 gi suni 10 gi suni adu ita di 1 into 1 into 1 maka da ju 10 into 10 into 10 ni si am ko ino holam ni ko hola ga ju adu ita di into tauro 9 maka da 0 ni hapchalo plus 100 tare si ju 1 to 1 ahum ju 1 tare maka 0 can 1 2 3 0 ahum si le adu tadi LCM tawre je ba koi ko yang koi to LCM tawre kya tare si LCM taw tar ga di 1000 na dum tare ni 1000 100 ta 1000 na divide taw tar ga di 10 tare 0 ani je ka taw ro 10 le re adu tar ga di 9 into 10 si le plus 1000 na 1000 di kya tare okay 1000 da 1000 di 1 tare masagi se plus am le jiri 1 si le adu tar ga di amukshu amuho la ji sigi 90 9 into 10 di 90 plus 1 yang ko ina hola mi ko 1000 si le adu tar di matak ta kya no ko ina plus to si 91 plus 1000 91.1000 ai bi ko ina kumai la ka point mari la ane ba adu tar ga di sumai ni to 190 point ahum ne 190 point kya tare 0 shine 91 da 1000 divide to ta the point 091 tai shi ga answer ji kya chume angang jing si d ji chume ko d ji ni sini angka ji question ji ai hobo da jo hap ke aroi ba da jo hap ke adu na mathang da question amaga mu porki gi angang jing sini mamang da hot ke duga si ji ga sina atopam ne 시죠 뭐 항민이에요 시기 question 아도 수금바 안까 시암 라이나 시나니 슈버 question이 시시 수금바 시암 라이나 안강 징지 거기 헛바 남다든 answer 피버지 안강 망아이디 강드레 남다 아도 라이루 하이타레 아도는 거기 take care low 수금바 징지 맞당 망한다나 시다 pick up 도 시 question 자레 the value of point 2 into 0.02 into 2000 시 answer 시 kayano hangyo ko so khang ba ngang di second tara bu pha na loi gi bi dak law na point ha pa ga do ayu ji hot ki do mai na koi tawro 0.0 shai si ne ba 0.2 into 0.02 into 2000 si hai bi ji 0.2 hai bi ji 10 by hai bi ni into si da ju 2 hai bi ji 100 na divide tawro into 2000 si le si an che je kya tar gi na hai ba matam da si 0 ma si da kat tawro si 0 ani se kat tawra du le mor je kya no 2 into 2 into 2 si ahum la kya tar 8 tar 8 ni lem si 8 into tawre 8 tar
सी आंसर से क्या चुमे डी सीने आंगांगिंग सुमाइने लाइना याम थुना दुम होलगा अंगजी मार्क लोबी याई अरुब कांगुदना खितंग हेंदरगा सुगुमजे तक 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 हामदा लोइसनबा मतमदा परीक्षा से हम लाइना प्रिपेयर तौरकान पास तौब याई हाई मार्क फंग याई याम लाइबा 10 स्टैंडर्ड की ngaतनी हंगिसिंगसिको सिनी आंगांगसिंग क्वेश्चन जी होबदजु हापके अरोइबदजु हापके नकोइना नॉलेज फंगबोय तारगदी लाइक तौरमु सब्सक्राइब तौरमु कमेंट तौरमु मतंगी वीडियो ngaइदु लेरमु